Ka procession Eucharist ka basisian shisnam jong ka juwai diocese kalalong hak aruk pratrik no pra. Ha ka balapan kentang lingdo niam ya udekan sambha kentan ubalong ulingdo niam ubaningkong baka balang shnong mi mentedu kalapan mi. Ya ka jingpen kentang lingdo niam ya udekan sambha kentan lapendap da ubishop ka juwai diocese Most Reverend Ferdinand Dekar Didi ha ka jingsen ran lang ki phongot ki padar na ki parish bapher jong ka diocese bat nabar. Ikutlah tunggu ya nak. Teng jama. Hoi nakula sisya ba nakloi. Ublay try kendrat belas dami terikam ke babaha hapi kun pendek janai yaka. Ban im kumulung bok soblay kamlong kebasut. Kumdang ilang kam kabor na bring. Kajing ay jing snay bagi. Kajing sambor jung blay. Palan bagi asylum jong kirku ay pat kumarya kakmi blay. Ilang kam jing sambor ban im tapung kadaiti baulang do kulat blay. Dimantang tuhumen ko pala. Tungir wai hau blay. Konteks saya jing ay jing kirku hau ni wajib. Tapa uot patnam yang jing asylum jong kirku. Tong ini yang langka. Prabangi itu ini, tong ini dua hal lay upa pada bortam. Bau teh rahai dengan ini bagi kita berhuju hanor uni usakri jongu. Ubal syak jib nak betar rekam dan dasar lay. Mentang kerbanyak ut berterpa di asylum jong kirku. Dia bukan undang perlu berkhidmat ublay, khidmat keduan ke depan, ban penkeliya lagi, kadang jong kecing bomlong kadang jong kecing kuat, beriu, kadang jong kecing senyak ublay. Kadang dia bukan undang perlu, ilang dosa day barak indem khasir, ban khot aware di fal jong ublay, pati parok perjor barak. Karbala, pagkakyan, kagajing ruglay, panisok silang. Hadian baladap kaniam garukam penkentang lingdo niam, lapelong ya kajingai precision Eucharist ringkat kajingwa jingduai, banyaro ya ublay habaro shilenter kajingai precision kabastang namadan Marian Hill, bat ya kamusalingkan, yang musyang mission compound, yang pia tepepale, wak nang ba bat wan pai biang Shamadan Marian Hill. Ha kan kajingai procession laya shimbenta da kakinhun tam ka Shillong Cathedral Band bat kipai riunget ka balang Catholic na ki khat nyotri ki parish jong ka Juwai Diocese. Hashwa ban penwai layo ka jingker khu sakramen bakhuit tam na lingdo soblay Reverend Richard Majau. Lapun kot ya kan ikasngi da kajing penhiari kalama rakhe Jubilee Arjar Pesan. Bat kentiu pat ya kalama pli ya kajing rakhe centenary jong ka parish Juwai. Sa trong kapal thế, Ôi cô xoay nghe
爱情分给惊喜后，大家是。Putra Tiraon, Abdi Ayaikan Barabor Bakti, Yeah.
Surat terima di line. Sorry.